kita di Calang, jalan baru di daerah Jalan, guys. Oke, kita mau menuju spot daerah Jalang, guys. Yuk, sambilan menikmati perjalanan menuju spot, kita sudah singgah ya guys. Sepertinya tempat ini cocok juga kita ngoyor, guys. Lihat tuh di bawah. Oke guys, awal mancing udah sampai di Pulau Gelombang di daerah Aceh Jaya, di dekat kota Calang, guys. Ya, oke, sebelum kita mulai mancing kita, langkah baiknya kita prepare dulu alat mancing kita. Oke guys. Guys, kita udah selesai prepare. Oke, kita di sini gunain Mino ini guys ya, warna hijau, green mango. Ini Mino ini belum habis kali punya. Oke guys, langsung saja kita menuju TKP guys. Sepertinya nih guys, selalu ngapung guys. Oke, kita ganti lure kita ini. Oke guys, kita udah ganti lure kita pakai redhead guys.
Oke guys, putus mino kita guys. Rupanya benangnya kurang pas sebelumnya guys. Jadi sekarang saya pasang video lagi. Oke. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. We got millions of reasons to let it all go. Hope we're not too broken. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away. Jig saya buat sendiri ya. Perlu beli tidak? Ya ini jig saya guys. Oke, kita coba aja ya. Jig redhead buatan ya. Jadi sekitar 12 gram ya. Kita cari spot dulu. Bisa di sini, dangkal kali. Di sini ada batu. Oke guys. Sekarang pasir. Oke. Kita di pasirnya ya. Oke, langsung. Serak guys. Iya. Amis guys, jig buatan guys, double acis. Kita rilis saja ya, biar dia besar ya. Terapuluk dumpang nih guys, masih pada kecil. Kita rilis saja. Aduh, sorry ya. Jangan melawan, ku lepas kau. Bek panik. Kita rilis ya. 1, 2, 3. Oke. Kita coba lagi ya. Selama-lama ya. Gelombangnya besar-besar gini guys. Yuk. Banyak batu nih, kita coba aja.
takut. Oke, udah jatuh. Jangan lama. Ayunkan ke atas. Ada lembaran. Setelah gelombang tenang kita lempar ya. Kita ada gelombang di satu lagi. Oke, kita lempar terus. Oke, di belakang gelombang tadi. Yuk, langsung gojek. Oke, nanti kita sebelah sana ada juga air nih guys. Strike guys. Rapu lagi, lebih kecil. Adiknya habis lagi guys. Mantap. Kecil nih. Kita lepas lagi, rilis lagi ya. Oke, kita lepas ya. 1, 2, 3. Oke, lepas ya. Lepas di alam bebas. Oke. Mudah-mudahan ada yang besar ya. Bisa air nih. Ya, kita lempar lah. Padahal jam sekarang nih jamnya surut nih airnya. Strike guys, strike. Goofy nih, sepertinya. Goofy nih guys. Oh bukan kerapu guys. Kerapu guys. Jangan kasih kendor guys. Nanti dibawa ke karang guys, habis. Oh, besar guys. Kita amankan guys, ya. Kita amankan. Oke, lumayan nih, alhamdulillah. Kerapu terus nih. Pakai jig nih, kerapu terus. Oke, kita masukkan. Oke. Kita lempar lagi daerah tadi ya. Guys, ternyata setelah saya lihat lagi ikan tadi, ya, kerapu tadi kecil kali ini guys. Ya, saya rencananya mau lepasin aja. Oke, lepasin aja ya. Saya nggak bisa cemplungin kamera saya nih, kayak gini aja. Oke, biarkan dia bebas. Oke, itu dia guys. Buat tangkap lagi coba. Dapat. Dapat lagi guys. Dapat ikan yang udah dilepaskan dari tangan. Karena terlalu kecil nih guys. Kasihan juga kan. Biar dia hidup bebas bersama yang lain. Oke, sarangnya di bawah nih ya. Dalam situ, dalam. Biar dia di situ. Oke guys. Oke, amis guys. Ini kerapu besar di Lubuk Gelumpang. Nggak saya rekam karena baterai menipis guys. Oke, kita coba casting lagi. Mana tahu ada lagi, nanti saya rekam kalau misalkan baterai masih ada. Stay di channel Awal Asik Mancing pokoknya. Oke. Oke, ikan hasil tadi tertangkap.